Action. Hi, we are Chocolate Factory. One more. Ay. One more. Action. Traffic nata, idol. Nax na. Daddy duty. Peninenting. Daddy duty. Sorry. Acceptable dito kasi makatakabi. So guys, medyo goosebumps and everything. Mga kilabot ko kasi sila rin idol ko. Balo yun rin. Kilala yun rin. Eko kailangan pakilala na. Ano yung chuta mong iniking Ramen Factory. Abetala rin The Chocolate Factory, guys. Palakpakan naman dyan. Pagka Balenso, bayo tamo mga lumugta pa aking kusina da. Lamin tamo mga nano dalang luluto. So abe tayo chef JM at saka Jeff. Alright, ang po DJ J-Ron. Sabi namin chef na din, bala mo yung procedure para pareho mo. The way you prepare it. Pero the ingredient, yan talagang magkalat. Authentic ya ba talaga? Yung gagawin lang ngayon guys is miso ramen na rin. So, adwala pala ring variations na kayo. So, shoyu at saka Shoyu and miso. miso. So, the difference na guys, Google yun. Bakit ang ditak na yung explanation ko. Maganda yan naman pala sir. Sample. Okay. Sana So, ito. This is their humble kitchen. And yeah, nothing too fancy. Sabi namin na din, it's with the ingredient. Kevin, ating ang kasangga Kenny, oh. Yak-yak na yung ating ebon na sisig. Yak! Negative. Nanong kapsa mo kita, sir? Torta? Kahit malaman. Sisig. Uli ang sisig. Nah. Legit. Legit. Diba? Nga, ikame. Diyan ka rin king Pilipinas, mag-show kami na tapos siyempre yung pamangan nakanganan nila. Wah. Eh naman kaya kaya, may balo nung elaman yaman talaga o maselang tama talaga. Nako magsisine. Wah! Mana mo, masaktan yung please. Wah, totoo. Kaya pamangan. Kareni sir, na favorite mo? Pag-asa ang pong miso chasomen. Pag-asa is shoyu base. Shoyu base. Alright. Pag-asa. Tapos ang soup natin dito sa Ramen Factory. As of now, kami, chicken base yung soup natin. Kasi din pork base, which Meron is, pork. nanong kapsa mo ka rito? Tonkatsu. Nag-concentrate kami sa medyo mga healthy Okay. ingredients. So, natin. let's talk about the prices. So, price range. Price range, yung pinaka-basic natin is shoyu ramen, which is 180 pesos. 180 pesos lang. Okay. Shoyu ramen. King one man tamo sir, na ring market tamo mumunta kayo. Japanese. Really? Yep. Korean. Pag natikman nila, kakalat nila. Nasa mga hapon dito na, Tama. meron doon authentic. Tama. So ngayon, ring house ang tamo, ring kapampangan na. Wow. Tama. Ring kabayan. Itong Japan na miss na atin gini. Di nga liwa kasi meg kaila meging lang kumbaga reach out lang kitang Filipino taste para mag-click. Kami mag-concentrate kami ang mag-stick kami kitang Authenticity. Tama. Right. And healthy. Healthy. Which is itong chicken base. Wow. Alright, so guys, let's dig in. Para mga tana. Mga tana. Tira! Pwede ka balin, so syempre kaya rin mong kinabsi. Yan, medyo kawakawani pa. Check lang ang cellphone. Pero magpasalamat kami po kay Pamalbe, kay Vlog Aini. Kung bisa kayo po, sabi dapin na kung bisa kayong another option for ramen,
try po ining Ramen Factory. So located dyan po ini keng Arayat Street, Diamond Subdivision, Balibago, Angeles City. And kita mo, just to reiterate, ing ramen da po kini are chicken based, and they wanted to stick ketang Japanese way, the healthy way of ramen. Nung ating gawin pong questions and inquiries, make sure to sabihan tamo po karela. Yeah pala. This is a cold ramen. Magkano ni sir? Yashi, how much? How much? 230 pesos. Yashi ramen. Guys, another dish. Iniingaw sandang tebasaki. So basically, fried chicken on our Japanese fried chicken. So the way they do it in Japan daw, so they just squeeze lemon. Yan, and then that's it. Alang tiltilan. Kain na ka na, inuman na ka na. Okay, pangmantala. Plain, basic, simple. Another dish comes out, so ining chahan. It's called their Japanese rice. Iba't din na may pan-chicken. Actually, totoo ito. So, ating yung different kind of aroma ining Japanese ginger ini. Patang subo mo, bala mag-imagine ka chuka Japan. Manda. Oh man, so the dishes just keeps on coming. So another dish came in. Again, this is rice based na dish. They call it, sir? Chashudon. And this is how much? 160 pesos. 160 pesos. Tama tayo ba? Knew it. Wow. Kabanglo na. So, okay, but on top, so you have your pork strips, minitang pickled ginger, onion licks, and then that's it. Mabaya yan. Rice is steaming hot. Ayan o. Nakabangluing rice. Ito yung aliwang laso na manyaman. Last one. Hey guys, thank you for watching here in Pampanga. Until our next discovery. God bless. Peace out.